Tukaimuka kogenda seito bagatukania bunaya yatiga musamberwe emboli. Akarangiri umwana umwabo mutangimisha elyoke kitigato baiteregole. Akarangiri umwana umwabo mutangimisha elyoke kitigato baiteregole. Nika machuka mugibento sani baye. Nacho ni nyambana kaiburwa lya misesi lokesheni bomoseri bomachoge. Nacho ni nyambana kaiburwa lya misesi lokesheni bomoseri bomachoge. Zeti kurwa Kenya wikakise kisiko bunakoretwa sore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wikachinse kisiko bunakoretwa sore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wikachinse kisiko bunakoretwa sore na KISII. Alright, barabara kabisa idega cha butokre na 33 tense yemo yabono mambya chinsa ne cha Afrika ya mocha mwacho motegere na kuwatanga cha de ke 25 na biro kuraga chinsa ibere chabono mambya chinsa cha Afrika ya mocha ne nkayo mogusiki ya farm na station ya onambe masoko seme ukomanya na bogo kokokya ne biro bono tuwe bangire bunege kosi kyumuro mu micho limye ligokomanya aya ile chinguru manasa magazeti yeli tukolia rere mambingia sana yeli tukolia Alhamisi TBT nchebona botambe ngoro kwa MC Dudus. Liga namba 003 ilitariane konkuru kwa Ronald Mayaka. Brigadier. Bari ya asubuhi. Mungu anasaidia ndugu yangu. Kabisa yeye ni mwema kila wakati. Na kila wakati yeye ni mwema. Era mabera ena yabo tambe. Kigobu yabo yabo to isane. Chinguru chia ye nchiri nekerengo. Gendo gyoka kongo kiekemo. Nobeka marua usabense. Koko motebinga tosese ni muntu gete. Ay. Yani ngenjende nyasaye tari kworokereriwa. Ere ni gale nyasaye bwa mochoko. Merobeli yaye iye kogenda buna bangete bweka. Nande nero gudetermine kieko bakolengana bunero gwacha kwaye. Na renge nare nako goika kale na kale. Ere nero bwateliete limolire ne chinguru. Tigato konye toleta magazeti ya bunali. Bunali ikire tutari komento taikurusikende. Litukulia rero litukulia Alhamisi. Amina. Litali aya ni gakoro kwa Nyasaye. All right. Kwa kuwa nembote gazeti ya Taifa Leo, mwancho motega litariki 14 litukulia Alhamisi. TBT mwaka w'ekiri 2022 mutinyino yo saba. Bunabotamba soko bako kwa nenga seti ya The Daily Nation. Tariki 17 na biro motinyi ogatano na kabiro mwaka 2022 litukulia Alhamis TBT. Kwa ngada ko ngiyoli mutinyi. Naja lokale ko bagora go jana edi. Era nyo boligo je igera nyora. Everybody headline. Headline ya The Daily Nation yako tebanga 10 counties to decide winner. 10 counties to decide winner. Chi county 10. Oyo no mugano mulikira sepe chigatonda kabera sebago tebanga chi county bonega chigo determine oyo kobuwa chikura chibo president ne chi county 10 chikororokana kobe swing vote. Yani batararoka no musimamo bona singo bale exactly. Chiyo yawo yete. Eyema ega yoroboti kubwato kwaneke ombekirike okorobo tukikia info track. Ekikia mobegetera ila Odinga bosyo. Chikura jinse kwa kubona igara ila Odinga arabo mubui by 43%. Okubwati kwa na Deputy President William Ruto na 37%. Na kwa tanga ila Odinga na bona unatoko kwa na chiale kwa ngwe more than 4 million That's votes. what they are saying. Bono ige county ya Mombasa, county ya Tana River, county ya Nakuru, Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Narok, Samburu, Marsabit na Isiolo. Na chibone gachira determine oyo chikobe president. Kiagera chikura babu ateka iga muntu tayo gatebanga ine ngome yonde. As at now. Igona kwa tebanga abu no mokia. Omokia. Na kwa convince abantu nabaraya babere bono iga they should concentrate on these counties. But now unsise kuligerelie county ya Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga na Vihiga ichinyiri cha Western. Ntongere kiabete mu isonde. If a deputy president William Ruto take chikoba careful aligenjera go ke undo, it might cost him.
bagotebanga kero kene na muborera masikani mu waziri umwana defense yes Eugene Wamalo gwaro jegento elders batranzoia basogete korona go issue statement yangu very but believe you me netabanga nabarayi baligo gwe soke na kurwa robot nganga kibage kiri gose ngakibairete nganeria anything gukwana buno murayi okorigio burayi kende gyos you need to be very careful. You need to be very careful. Very careful. Enti twage kwandira marakarenga. Boire. No era ira tatere timba kakwane ntukitigoro ya mutumba ngo ajo ne amorose de. Baga gitumeka immediately. Murayo ndi bwensi ototegerete bonde go kuligi chikura. Kento kende gyonsi gukwana asirizango chunga sana. Especially asa matuka ya bono. Amatuka ya tigaleta. Amazenzi. Owa ku count embe. My friend. Embe. Matuka atatora bawo chikura. Yes. No, 1 hour wego jenjia. 1 hour can change quality bintu pi. Magano yo mwancha motegera nigo mulekera sepe chikata na kabira senga seti liga ya The Daily Nation. Asa headline gazeti ya Taifa Leo, Matusi yatia serikali aibu. Matusi yatia serikali aibu. Aha. Ebicha yo murayiwense ya Kenya Mosque uru mugai Kenyatta igebekire ga igaligereti ensemo. Nebicha ye deputy president igebekire emoligereti. Amubete tamaizo. Aigabona bagotebanga kubwatekana no kurutana chinsa chintindi gatie president no mukonyoye fadaze vice deputy president nigo kialeturu muchando monena nene mono ase serikali ya Jubilee no nyegetigeretia matuka make kurwa ase uburayi. Roboti no roire chinguru mona se pechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo abo igase ebicha yo murayiwense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta abwate tunoboro sana na endekera ali gukwana imemo cyo Nairobi asarole kanete go gakumwakire kukubene umurayi weke magia ODM ibo igo okuruke bendera yo mubwazimio la umoja wa Kenya Coalition Party Raila Odinga baidugo tende chintu ndabere kumwakire koko igorobo naso mugano asepeji ya gatano yes asepeji ya gatano kirale ngechinsemo chirichia igale ngase asakurukunga Samburu litkuligoro President Yatia, I have driven this vehicle to this point. Yes. Allow me to leave it to a sober driver. Please vote for Baba. He will continue with the project. I'm reading. Yes. Allow me to leave it to a sober driver. A sober driver. The president yakwane tegoro. Ekralenga chinsemo chiricha Samburu what does it mean? Igone minute ngambaro batinde tagere. No, according to this statement, you know, there is statements very stern. You're very strict. They get out there, you want to leave it on a sober. It means at the same time, yes. EPG ya gatano. Bide tiriga digashawo yoro running mate we deputy president William Ruto kungabelia na gutama magega yumusangrekano bwera liyo yole ngekorekana sinsemo kya Meru oncho kana koba kuna gutwara liyo roroche by the way bale ngizemo kya Igembe North yes Igembe North Igembe North ekero ejibura buru cia tubogeta so musangano iyo igabidi abanyanyimbo weso yegati na goseberekania abantu na kuevacuate rigadi gashawa mimi sisemi kitu Robert Yorubado ndura sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time ngote babale ganga Raila Odinga wano niga sona ni okwiranirania gati ya William Ruto na Eugene Wamalo tebirenga Ruto hakufanya vizuri at the same time Martha Karua atabetenga onye Ruto gakomogosera usiga kuburuma masikani wicha somo waziri bali na serikali yemo sembuse mwananchi wa kawaida Uhuru Kenyatta the president of the Republic of Kenya gateva iga inchena abaninga muorora yake Martha Karua atafunga wafisadi wote ige president to the next nero cha wafisadi mbaro yes and he is admitting he was unable kubakora kende yonse yes lakini mara gateva ngoyo kuchikocha yaritali goseka
and for sure mswadi taigo seka tamungaje muganonora se page ya kane asenga seti ya the Daily Nation ya se Raila Odinga gaigasi aleruni chinsa sene deputy president William Ruto kirale ngasoro gongorolirwa Western Kenya sabo litya bantu bechinsa ya mojiringa tebi Raila Odinga batebinki abakoleire emyaka yonse mwa support mumanya kumwagira chikura onyoliro burairende na kinaje nataka nguboi mugono inora se page ya kana senga seti ya the Daily Nation abwa se deputy president ya beteke gukora campaign ya soro gongoro there is a story nere bwata wasiwasi sana dudu se page ya gatatu ase deputy head teacher we skuru ya mwime ya Eldoret yes abege tubusiwe kigambiro ase uko basalia bana batatu abamura kati emyaka 13 na 14 anyway esengenjo ikire kwirwa se kigambiro tiye kigambiro kenache oinse wanjire bireja bigosoe obimanera akabaga birago omaite ebingali sasi omaite bireja ko bigosoa bikwimigereria lakini bitake bona nangosoka biro ko rwasolera biko kole miujiza yo gumi birago koli chikwa biko kora picha bako Dedi kwanera gente lakini mwaneno la sepeje kigambiro ko lensema ya shameful thing honestly ende ko sana by the way kwa roje video ketego trend keke kurwa sumu chibuso bangwana kete binte tokobiro ke bituruturu ngo naro terete bituruturu ni chitangu chekete stari ku imagine by the way binte bikongo sana anyway asepiche gatete gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti egotebanga bono orogongo rwa Mount Kenya kero kene na ruru achikwamwa nga ngora achikobe president yense ya Kenya asiki kolengana nobutuki bwa koliru nobu bwasogeti kubwango nekyombe kya Infotrack ekike mubegete osobwa mubegete Raila Odinga bosio asemeronge enena isata semia na William Ruto kumubeka oyo kabera se emeronge tato izit na isano na ibere gosekianda. Sorry? Was it 39% or 37%? Yes, yes. Bono, what they are saying in Gelinga, abanta bange batara na cheki nangango bagwakira chikura nigo barasoro gongoro Mount Kenya. So kero kende bono ndi swali neli. Ingo baraji kwamwa gwakira chikura. Oli baraji kwamwa oli baraji kuna cheki gwakira chikura asobu amo. Kero kende rora chikowe president yense ya Kenya. At the same time, omugava na bwe county ya omungano yakuru kwa Alex Torgos mugavana wa county ya Elgeyo Marakwet akatanga bono aliyo chikura chirani cha Raila Odinga and by the way nseme yeti might why but ikoroka na kobe azimio sana na ikere lift na bata bila tairenga Raila Odinga tosha pandeila anditi yangu banere igaga rero eseneta ya bono iga ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen achunge sana muchando no bora bachiko monyora wiki egocha dudus itukulia Jumaine a great debate yechinguru sana ne koreke ebwata basubati batato nomusacho yomo debate y'abakonyi bali babantu bali bakulika chikura chibo president and I think ekenege ntokera abase history ya Kenya bono tegerera munego chikokolekana kolengana ne secretariat ya presidential debate ebagote bangira chikubaganwa kabere bali babwate below 5% kolengana na research running mate ya Mwaure na Wajakoya bachake kukaranga na mapema kuchakira jinsa 11 chia maworoba yes no kuchakira jinsa 12 kuika ense ya monenusu chia maworoba yes alafu kuchakira jinsa ibirabu kuchakira saa 2 sharp paka saa 3:30 Master Karua na Rigathi Gachagua jukwani moja kwa moja Getonke yonka kanyerere tu Rigathi Gachagua ngendo kiasomerete oline administrator na kole to budio ngakiamo asa matuka mange na leto mudio igo maete administrator sia bange taliba chi implementer talibantu konyegerera isigo na bantu ba korigire ni risori kongu lakini na Martha Karua nere bona Martha Karua no muwakili a human rights activist na maete lichikoliria administrators bago tumeka ali manyete buya
Paul Kapigathe no yokuligia bugavana ye county ya Nairobi gwetera ekema ya Jubilee kirime azimio la umoja wa Kenya Coalition Party. Yes. No mokonyo ye akuru kwa Professor Philip Kaloki yo balire ira yo kuchigonchora Nairobi County na kwa yakolebe nchenu na MSB ya Wakenya bayesanire sana. At the same time county ya Nyamira yabekirwa serombe echi county chiri chibwata barwaniriya bange bekiro kibugavana. County ya Nyamira bange sana by the way. Asomu gwekana no ale omugavana ikaranste bono yagwetera ekema kia UPA agochikoligeria bugavana Moroke Amos Kimuomi Nyaribo naro mwancho kyo makuru Jubilee naro Timothy Bozire ko wa ODM Nyambati ko wa UDA naro bakoroka Professor Kusengo Maruanga naro abange sana ya chana ni wengi mundo lakini kuna botambe tokora tanga to kwandret umugabano ikaranste okosoko kubasoka tena bo kora giving him an upper hand. Yes nabagora baseko koleta matokeo aramao ngano nora sebeje komirudu sia sabone gachisukuru chiribu ibere na nechimisa to chie serikali public primary schools. Yes babuchi wo host junior secondary learners asage school echiche primary inomugano kolengana no mu waziri wechisemye moske Professor George Magoha somurobelio asomugano ora sebeje 10 oyo kabero mugavana we county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko nanya rutomo eseri tukuligoro magaye kigambiro kya Mombasa kumwachira we chikobolio bugavana naro jando baguchenga sana igo Abdul Samad Nasir ana kila sababu ya kutiwa na wasiwasi lakini yuisa kuinyora konya on Monday orore kanire bare ne president Nairobi bago campaign el Paul Kapigathe. No, he was there. It was and I think, trust you me, konya Sonko tware wasiwasi ngekine kera okera vengwe mwanchira kuboli president ebo governor wa Mombasa. Because he became very vocal. Lakini kolengana neke kyombigia IEBC bagote bankwenda bale wa appeal. Ekiagerege nteka tibe gote bane nteka yes as a chapter 6 magana ethics na magana integrity. Njeti ndiko mosabera mabe Songo lakini Songo bado ni ngumu. Lichiko tinka yerdio sendibere kumo no kiasi kwamba okay tiende torara ligeri to chune go chimenga ogo chakwa Mike Sonko as president Denjira kwa javaru trenere chinsa seba kagatebanga nero gereta karusi kwa visi. Hiyo naashiria nini? Siasa ni siasa. At the same time umugabana we county ya Nairobi otake ilikura Mosubati ani kanani. No alenge. Ngaiteka Songa ali kumuliye kumisa. Manyabono. Songa how things change. Songa for the first time kuonekana Nairobi akizungumza mbele ya gavana. Imagine ekero Songa alenge governor at one time. Yes. Nero pigeti Musubati akamobo chief officer wewe. Yes. Bono iga Songa is not the governor, Musubati nere governor. Akumoroka your excellency. Wondambo oncholerani. Chaya moto by the way. Gazi ya Nyasaye ni ya Nyasaye. Motigere akore. Kitoko teberaga habwateli teli muri. Akoro kunyasaye. Mugano ino ora sebeche 10 kabira senga seti ga ya the Daily Nation mwancho motegereri. Ebiro bikoenda sana tuwaida ka 10. Oyo erani meti ya Daktari William Ruto Moroke Rigathi Gachagua igate birenga Raila Odinga nataka iri kwigorerwa mamocho seke gambiro kubwatekana no gwapisho kwa yebu na omu president wa wananchi mwaka w'ikiri 2013. Tiango debi nteke moiga. Ostiante. Mutana unaje kutumeka yo mu Kiswahili lakini diganyutike asipeje gatano robotindoro lakini DM ya mwegerere Raila Odinga kubwatekana na machibu abwato kunekyombekya Infotrack ayiya mubeka bosyo ase William Ruto bagatanga William Ruto karabe bosyo igakuigubuya akwira ni ngoma yake orora bobe. Anyway college ya TUM Technical University of Mombasa nebwate graduation ritko oliarero 9th graduation ceremony abasaboroki wabange sana bagosoma se school iyo bagochiko bekero chigutwa na ndito ko ba congratulate bali bonsi bagochiko bekero chigutwa as university yega rero bamulekerete county ya Mombasa kemina no yo koliye kerogo kia obo senator county yo though it's not very vocal my senator squeezy Senator mbu akya jinguru sana abantu baligereredye abayigolete akibakoroke
Yeteli ya jira kengochalira nditoke timaitike se nobate kenda sepe chia katana watu tiga gazeti ya Taifa Leo. By the way abananchi bense ya Sri Lanka nyuma yo murayi bense yo omanyekaine buna Gotabaka Rajapaksa ngotamakuru asense yibono niko baonchole tamagora abo gochi abisi yo mugoziri omonene bwense yo okorwa Ranil litalinde tikulikwana Yerera waseko ndete romo chando sana. Lakini nse asiranga yanyoro romo chando sana kiagira ubugimani ko bwa kongire. Nechi ndagira chia kongira magoli sana. Right. Tetenga nanda no iga Kenya mu chando nore Kenya ibikuta nanda nayo chaba anyegeri gwa kenanda jakiri kubura. Abongi wete. Anyway. Peji emerongebere nakalene mulikire tumugano ganga na kimusacha yo muri obwaga kubwatwa nga akomerete enya solere worth 1 million. Akane tenga nchita nana gusimika bintu ebinko. This is our country Kenya. Na katika tenga seti yega ya the Daily Nation epula utenegero kudia ntuwa muleketa mangana nga maite nyumba nekera madudu skwala kumaya. Kuba tuna kigekire. Na boko agaje nyumba buya sanda kinekera montake bintu birigere ligo senga kiya beraga tenjera getegera twale. Ebe kukembera kaiga. Abekorete mulekere tega iganga na kibira mabigwente ko balance kwa sinyomba bo igomugano no lekorwa sincere ya Sri Lanka. Ngana ki obotutukano baganda tekone gwe mayaga ye president go jibichuko. Ekiraba na inji bavamie state house yenseria. Igade ko konyo biga genda ku Dubai ya mure. Agakani wa. Irana aga. Na fone ngade te kutamane familia ya. Irana atigeze biyogetera. Irana aga bana inji obereria mayama boli bakuboli. Kagojia irana gojaga. Wendi mali. Mo. Lakini tutaelewa ndo Kenya naye motole. Kenya ntubuka ti Kenya ende. Kenya tuhami. Tuko Kenya kuishi pale. Agekora Fred Matiang'i mu waziri w'uburendi bwa Emerit kuri goro. Ase pass out ya assistant na chaba commissioner Simbale Ngoye. Bale go pass out. Hata betenga hii Kenya itabaki kuwepo after 9th of August. Kinekene kabisa ubo choli boko chana bakogenda. Lakini ntutage tomoremba se ubishori sinchira chigosori tima itiko sino bwatekende tu. Totala go chakire pechi 13 wike pechi ya 15 mangana ige swali na kwanira samana bale very serious na bakuligera liga getabungerega iga Josi Laheri tumbo lisiloshiba na bakuligera mangana maudhui ne bintu binde vingi aditi fupi babo matundura bitugi na barega iga Professor John Kobia na Professor Iribe Ala Biniwala na bali gete bintu gete ga ebiya sana seke serugicho so na bagosori juna nini umo gosori gi atakura se timu ya Manchester Moruke Raheem Sterling kunganya aribono kurwa se timu ya Manchester City gochia se timu ya Chelsea yema igaje konda ya haye gotebekananga yensire ko ikabise be kwese yeri ndanya ara kunganya kurwaro at the same time Lucas Lewandowski nere bwango iga se Robert Lewandowski nere ngo chare gosoa asege serokelia Barcelona nege uchikonyare kana bwango iga ayande namulikirege iga mange asendo chege iga Fernando Manyara gende to kora masoesi yaje yo chiko minana na indasi kiminano kirige chisibiti chinge chinyenge Chimbero ya ichingenge chimbero ichinyenge nyoronga ne romo nyangonga sarogongorwa Afrika dega tupate ichioka wacha tudondoke tu sijira wanipeleka wapi leo wacha tuingie Kiseuni Masinga yeah asitobwate Masinga dam hapana Masinga is one of the constituencies in Machakos County. We have Masinga constituency in Machakos County. Yes. Lakini wao ntora somo chio yo mogotoka me constituency yokoro kwa Kiseuni. Kiseuni yes. Kiseuni ga Machakos kwa Alfred Mutua. Yeah. Kiongozi wa maendeleo chap. Na na betomo no galibia serikali asinga kientambe sana. 2013. Na ne acta ale maete. Kale bintu gete bio 10. Anyway, tigato chisemo cha Kiseuni Masinga Machakos County. Na ni rafiki yako. By the way Alfred Mutua alinialika personally nikaenda White House Machakos. Alitulisha vizuri sana. Tulipoenda Machakos kule. Ilikuwa ni bahati. Kumbe baada ya wako walibona elime. I'm sure you left there under security. Yeah, by the way, I enjoy the security for some time. Jaza enomi ya. Una bahati wewe. No, jaza enomi ya. Dudus basi twende kwa sasa Kiseuni Masinga Machakos County. Mungona yo by the way nyometo bwato mukungu na abana buya ekanisa nerere mbarabali na asale. Ne kanisa yekerere mbarabali na asale tari go chikanisa. Lakini mo basta gacha introduce yege nteke monga tiango turatare tutuchake mirimo kuruka
turatarira abantu bari hange personal work. Yes, tubarete ime nyumba yo monene. Egere batuigorere kuigoro kero mwana siasa ko buri kikura akora ari wali list dikoruka nga mubwato ke koruka kikuri kikura siko. Okay, reta abana bankaga barete kanisa. Pastor chira so mungwano oyo. Kumbo mungwano oyo nabwato muchando. Njando ki. Umuchando abwate ga kuri gini bago kigwakanira omurugyo ye. Chiomba kurigia kigwakana. Already mamete yamo. No hobali yamo. Okay. Yes, nini bakurigia ayo kigwakanira mukahe chiombe. Yandende akigwakana dauri elia. Mubasto yochiri bumungwano oli kabisa. Wakirodi yamara mbale na babugata ni bande bake bali bakora bagwe escort yo mu basta. Wono gaika se nyombeli agaswaime. Kera swaime abo basta akalega niko bagaikaranza. Basta kamatego tote toko sabere na inde ndutage toso kanisa. Kanisa ya itoye eyeregi ga igansa no tutage tochosoe. Mungwano lia gakoraki kaboli basta iga. Basta ngakinda ache kanisa kinde neme chando. Basta kumubuli mechando kibwate ndugu yane. Basta na aligiri chibe sanda gole chiombe ngakanero murugyo yone elinde siboke tinda chinyora. Wana basta inche goche kanisa yao e condition neyemo. Bwato kire nibo ngakanero mukungu. Ngiche kanisa nsibogete ndabwate stress. Basta kumubuli na ki igo ngakikwarengereria. Wana ogoche kanisa no gwakanira mukao nga ibiyaru byatwara usiano. Basta nae waja mwane igo nako emechando mbwate bwone onye kuroje to koyanyara imbwato monyogi ro to konyara koyo rototo yo manye ayegenda ngori gesiri kiri na wacha bia mono sogoje ngikiagera bono gwante binga kikwandora baka gwante binga ngo konya soko kurigerie nibo ekanisa yao ibwata banda mante nyoka bade banjangere kibesa ngaka mukungu na injenso ekanisa bwenere mubasta kachikoteba nini mungwano lya kamatebi basta anya tonye ndi ya okongeire bwati njira chokibara basta meta kabugyo murolia amoeli oya tachiti ko kora masabo meta kasoka korubu mungwano yakagenda gatigu mungwano yo Kiseuni Masinga Machakos County mungwano jiri ko sabiro kanire adaye gwenibo aragadero mukungu kwanza lakini maete dudu siense nsine yogo kumi but let me tell you something nanda singenjere TBT musubati naro kurukunga Mary Yatia yes Mary Yatia before atracha kakotera matera yana ara tereti ko yari kurukunga IFC Jericho na enda ikorora tari korora yes na no mwalimu wege songo inyora otera nkuri batere to gukoro sana nga waheshimu watumishi wa Mungu lakini nataka goteba iga sikaba somba banya sai bekene kwa mendire gentabu igo sikaba somba banya sai bekene president ya tata tutiga bantu ezazo muntu le soba ngaigo na mendire genta inga tali basomba bonse barasikwe sikaba somba bo mwanene baki bekene basika basomba banya sai bekene dudus ikiagere mirimo bakokora nemekomu yo sabera abantu my friend yo make sure nga abantu ngo bari cancelled. Do you know nga babasta bande mbale their families chia beire chitabwati a father figure singing nchumbo gako yo gali busy kulele myo y'abantu na gukanso abantu bande sikaba somba banya sai na indingira ne moino bia yantebega to basa kunywera mona se ministry webe family yao to basa kunywera mona se miremeli yokora webe nga you are not a father to people, you are a husband to a wife, you are a father to children who need their father. Nga eno mubasta igokale Machakos igokale Mombasa kanisa igokale wapi ne kanisa ole ngabo ngwanya kujio abana ko babali bibago na nayo kuramwa tinde comment gendeke turwa nyore gazeti yao ya Taifa Leo bwimanya yo manayanda manga sinchira yo wikirana nyore gazeti ya The Nation bwimanya manga mulikira singa seti ya litiko lya rero ebitage na Jacob Ongena kiendo gekobwatia
baadaye tumayokwira sumjadala bwili tukolera tuchiandale. Alright. Zeti aseri tukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseri tukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseri tukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseri tukoria rero.